12 jet tempur Amerika Serikat mendarat di pangkalan udara Israel Selasa waktu setempat. Amerika Serikat meningkatkan kekuatan militernya di Timur Tengah untuk melawan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam melakukan operasi militer terhadap Iran jika perundingan nuklir kembali gagal mencapai kesepakatan. Pekan lalu, Trump mengatakan sedang mempertimbangkan serangan terbatas jika Iran tidak mencapai kesepakatan. Presiden Donald Trump menuding Iran sedang mengembangkan rudal yang bisa menjangkau wilayah Amerika Serikat. Hal ini disampaikan Trump dalam pidato kenegaraan di hadapan parlemen di gedung Capitol. Menurut Trump, Iran sedang berupaya membangun lagi program nuklir mereka pasca situs-situs pengayaan uranium dihancurkan tahun lalu. They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America. They're starting it all over. We wiped it out, and they want to start all over again, and are at this moment again pursuing their sinister ambitions.